салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти таҳлилии ҷанбасти ҳафта аст ки тавассути телевизиони Сафина манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Маҳкамов. ҷанбасти ҳафтаро бо ҷолибтарин матлаб манзури шумо бинандагони азиз мегардонем, чун ҳар вақти дигар ин ҳафта ҳам дар мамлакат як қатор рӯйдодҳо ба вуқӯъ пайвастанд ва ҳаятҳои эҷодии мо дар марказ ва минтақаҳои кишвар пайгири он буданд. рафти ҷамъоварии ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ, суръат бахшидан ба кишти такрорӣ, афзун намудани иқтидори содиротии кишвар, ба хусус содироти маҳсулоти кишоварзӣ, босифат ва саривақт анҷом додани омодагӣ ба тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 ва дигар масъалаҳои рӯзмарра мавриди таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон қарор дошта, масъулону маъмурони давлатӣ ва сокинони мамлакат бобати иҷрои он ҳаматарафа талош мекунанд. ҳамин масъалаҳо инчунин зимни суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе, раисони вилоятҳои Суғду Хатлон ва вазири корҳои дохилӣ ибтидои ҳамин ҳафта матраҳ шуд. ҳамкорони мо зимни пайгирӣ аз ин ҳамин гуна масъалаҳо дар гузориши худ иброз медоранд ки сокинони шаҳри Леваканд заминҳои назди ҳавлигӣ ва қитъаҳои ёрирасонро оқилона истифода бурда, дар онҳо наву намудҳои гуногуни маҳсулотро кишту парвариш мекунанд. омода кардани консерваи меваю сабзавот, афшура ва хушкмева барои захираи зимистон бошад ҷузъе аз тайёрии онҳо ҷиҳати гузарондани тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 мебошад. дар мавсими ҳосилгундории кадбонуҳои шаҳри Леваканд сабзавоту мевагиро ба миқдори зарурӣ захира намуда, дар фасли зимистон аз он самаранок истифода мебаранд. имсол низ сокинон бо истифода аз шароити мусоид дар ҳар як хона аз помидору бодиринг, карам, мевагӣ ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ, хӯришҳои гуногун, мураббо, консерваҳо ва шарбату афшура омода карда истоданд. муҳози ҳама каса барои ҳамин як намуди шакаро, масалан райҳон, помидор, пиёз, қаланфур тез, ширин, помидор, сирпиёз реза кардесем намуди шакароимонро тайёр мекунем. тайёр кардани ҳар як хӯрок ҳолатҳои дурусти худро дорад. вақте ки мо дар дека андохтем, баъди ҳамин ҷӯшидан бо як 5 дақиқа дига меҷӯшонему, баъд ба банкаҳо гирифта маҳкам мекунем. кадбонуҳои деҳотии шаҳр аз ҳосили заминҳои назди ҳавлигиашон самаранок истифода бурда, барои консервакунии сабзавоту меваҷот қариб ки аз бозор харид намекунанд. ҳамаи маҳсулоти захира намудаи онҳо маҳсули дастранҷашон мебошад. дар замини назди ҳавлигӣ қариб ҳамаи намуди меваҷоту сабзавот аз қабили помидору бодиринг, қаламфури булғорӣ ва лӯбиёдонагиҳо парвариш ва аз он самаранок истифода бурда, дар шакли консерва аз ҳар як номгӯи онҳо даҳҳо адад дар қутиҳои шартӣ махсус бастабандӣ менамоянд. аз ҳамин маҳсулотое ки дар замин мешавад мо дар дарони ҳамин шакаро ё зверабоё меандозем. ҳар сол мо аз ҳар намуди хӯришҳо ва нӯшокиҳо аз 200 то 250 банка маҳкам мекунем. агар итари ҳамаро ҳисоб кунем, мумкин 700-800 банка маҳкам кунем. аз дастури супоришҳои ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чӣ хеле ки сухан мекунад дар ҳар як баромадаш ки захираи дусолаи худро таъмин намоед. мо ҳар як суҳбате ки мо дар байни аҳолӣ мекунем бо гурӯҳи корӣ ҳар як сухани ҷаноби олиро мо дар ҳар як зану бонувони кадбонҳои ҳамин шаҳри Леваканд мо гуфта мегузарем ва тавсияҳои судманд медиҳем ки мо сокинон бояд ҳамавақт барои таъмини оилаамон бояд тайёр бошем. тавре ин кадбонуҳои ҳунарманд изҳор медоранд, ҳангоми тайёр кардани маҳсулоти консервагӣ бояд қоидаҳои гигиенӣ риоя гардида, банкаҳо бо сарпӯшҳояшон дуруст тозаву тамиз карда шаванд. ҳамзамон бояд гуфт ки дар вақти тайёр намудани маҳсулоти консервагӣ сабзавоту тармеваҳои тару тоза, беиллат ва босифатро интихоб намуда, дар оби тозаи бехатар шустан лозим аст. зеро истифодаи маҳсулоти нодуруст ва дар шароити хона консервашуда риоя нагардидани шароити нигоҳдории он хатари гирифторӣ ба бемории ботулизмро зиёд мекунад. сараввал ҳар як занро зарур аст ки ба қоидаҳои беҳдоштӣ риоя кунад, чунки вақте ки вай ғизо омода мекунад дар шароити муҳити хона, меваву сабзавотҳое ки вай омода мекунад бояд дар оби равон шуста шавад, чунки бемории ботулизм тариқи чангу хок метавонад бад анам меваву сабзавотҳо бишинад.
захираи маҳсулоти кишоварзиро барои гузарондани давраи зимистон сокинони шаҳри Левакан бо тарзу намудҳои гуногун анҷом медиҳанд ва зимни мушоҳидаҳои мо ҳарчанд онҳо омодагии хуб ба зимистон гузаронӣ дидаанд, аммо ҳамоно ба пухта расидани дигар намуди зироатҳо аз ҷумла навъҳои дигари сабзавоту мевагиҳоро интизоранд, то боз ҳам хӯришҳои гуногун ва мураббою нушобаҳо барои таъмини эҳтиёҷоти оилаи худ омода намоянд. масъалаи замин истифодабарӣ дар пойтахти мамлакат ҳам марҳила ба марҳила инкишоф меёбад. сокинони маҳаллаи Фалакони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе низ заминро самаранок истифода мекунанд. хусусан сокинони ин минтақа заминҳои назди ҳавлигиашонро мақсаднок истифода карда ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. шарҳи бештар дар матлаби навбатии барнома. ҳамин гармхона агарчи дар назар хурд аст, аммо барои оилаи бисёрнафараи Усмоновҳо сарчашмаи асосии зиндагӣ шумурда мешавад. дастрасии ҳама намуди сабзавоту меваҷот дар 4 фасли сол. 14 садяк замин ҳамагии қитъаи наздиҳавлигии ин оиларо ташкил медиҳад. бо истифода аз имконият ва дарки баланди масъулият 8 садяк замини наздиҳавлигиро ин оилаи намуна пурра барои парвариши сабзавоту меваҷот ва маҳсулоти кишоварзӣ ҷудо намуданд. гармхонаи 2 сотиха низ ҷузъи ин замини корам шумурда мешавад. сотиқ дар гармхона кардагим. дар даруни гармхона помидор дорем, лимон, булғори, занҷабил, помидор ва аз болои сабзавотҳо иловатан токи ангурро ҳам парвариш намуда истодаем. хунаи худамон таъмин мекунем, бо зимистона захира мекунем. зиёдатиша бо бозор бароварда бо мефурӯшем. дар ин оила аслан ягон навъи сабзавот аз бозор харидорӣ намегардад. ҳамасола бонувони хонадон аз ҳосили ба дастомада ҳар гуна консерваҳо омода карда барои фасли дай захира менамоянд. коркарди мева, хушк кардани он ва ба бозори истеъмолии шаҳр баровардан низ масъулияти дигар дорад, ки он рисолати мардони оила аст. дар маҳаллаи Фалакони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт, ки оилаи Усмоновҳо ба сар мебаранд, аксаран мардумонаш ҳамин гуна зиндагӣ мекунанд. яъне ҳар як гуфтаву таъкидҳои сарвари давлатро вобаста ба истифодаи самараноки замин сармашқи кори худ қарор додаву дар пешбурди зиндагии солим ва таъмини бозори дохила бо маҳсулоти тару тоза ҳиссаи муносиб мегузоранд. либос як рукни фарҳанги миллӣ буда дар он афкори рангини мардум ифода меёбад. ба ҳамин масъала, яъне таваҷҷӯҳ доштан ба либосҳои миллӣ дар аксар маврид аз тарафи бархиҳо нодида гирифта мешавад. тибқи ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо фаъолон ва намояндагони дин, ки моҳи марти ҳамин сол доир гардид, сохторҳои давлатии Тоҷикистон муваззаф шуданд, ки дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои духтарон ва занон дар ҷумҳурии Тоҷикистонро бо назардошти манфиатҳои миллию маънавӣ ва эътиқодоти динии сокинон такмил диҳанд. дар ин замина корҳои муайяне сомон дода шуданд. шарҳи ҳамкорони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. ҳифзи арзишҳои давлатдорӣ, эҳтироми фарҳанги миллӣ, тарбияи наслҳои озодаву созанда бидуни хурофоту тақлиди куркурона ба фарҳанги муғризонаи бегона, пешгирии хурофоту тафриқаандозӣ дар миёни қишрҳои алоҳидаи ҷамъият, бар асари тезу тунд гардидани равандҳои ҷаҳонишавӣ эмин нигоҳ доштани миллат аз нестшавӣ ва ғайраҳо аз стратегияҳоест, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бобати татбиқи он талошҳои корагар намуда истодааст. ҳадаф яктост: тоҷик бояд бо фарҳангу маданият, урфу одат, суннату виқори тоҷиконаи худ шакл гирад. зеро баъзе фарҳангу ҷараёнҳо то ҳадде пуртуғёнанд, ки метавонанд садҳо қавму миллатҳоро фурӯ баранд. забонҳо нобуд, фарҳангҳо маҳв, суннатҳои даҳҳо халқиятҳоро мисол овардан мумкин аст, ки аз миён рафтаанд. ҳамаи ин натиҷаи беояндабинӣ рӯй овардан ба тамаддуни бегона аст. ҳанӯз аз даврони қабл аз ислом мо мардуми шаҳрнишин будем. мо мардуме будем, ки як навъи ибодат доштем. муомилаҳо, робитаҳои фарҳангӣ, эҳтироми якдигар дар ҳадди болоии ахлоқи инсонӣ қарор доштанд. имрӯз аз ҷониби роҳбарияти давлат, хосатан пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ва таваҷҷӯҳи тозае зоҳир карда шуд ва бо дастури роҳбари давлат, ки дар мулоқот бо фаъолони ҷомеа ва ходимони дин ироа гардид, ба вазорату идораҳои дахлдор супориш дода шуд, ки барои занон ва бонувон тарҳи либоси миллии намунавӣ омода карда шавад, ки
ки ин либос ҷавобгӯ ба талаботи дини ислом ва хусусан мазҳаби ҳанафӣ бошад. собит шудааст ки башарият танҳо бояд меъёри аслро қабул кунад ва ба равандҳои бепояву беасос ки ҷузъи муҳими хурофот ва фишангҳои густариши он мебошад такя накунад. тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр ба хотири пешгирии ҳамин падидаҳо бо қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳифзи фарҳангу тамаддуни миллиро тақвият бахшид. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ишора мекунад ки шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ӯҳдадоранд рукнҳои фарҳанги миллӣ аз ҷумла забони давлатӣ ва пӯшидани либосҳои миллиро риоя намоянд. воридот, фурӯш, тарғиби либосҳои ба фарҳанги миллӣ бегона, инчунин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшидани чунин либосҳо манъ мебошанд. яъне бандҳои мусбати ин санади миллӣ бояд мушикофона амалӣ шавад ва ҷанбаҳои хатарзое ки дар ҳамин ҳуҷҷат дарҷ шудааст қатъӣ ва ҳатмӣ аз онҳо дурӣ ҷуст. тарҳи либосе ки манзури роҳбари давлати мост, ин бояд либосе бошад ки дар баробари муаррифӣ намудани фарҳанги миллӣ ба талаботи дин ва шариат ҷавобгӯ бошад ва шахсе ки онро ба бар мекунад ҳамзамон метавонад ибодатҳои худро озодона анҷом диҳад. аснои омода намудани тарҳи либоси миллӣ хусусиятҳои минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии тоҷикистон ба инобат гирифта шуданд. яъне агар ба навъи либос мо таваҷҷӯҳ кунем, ба навъи матоъ, ин метавонад бошад чакан, атлас, адрас. тарзи дӯхти ин либосҳо бо дарназардошти шаклҳои гуногун, масалан либосҳои занонаи водии зарафшон, водии хатлон, бадахшон. яъне имрӯз манзури роҳбари давлат он аст ки мо тақлидкории кӯркӯрона, хурофотпарастиро яксо гузорем. зеро мо миллате ҳастем ки барои дигарон аз қадимулайём намунаи ибрат будем ва ба бар кардани либосҳое ки хоси фарҳанги мо нестанд. маънои онро мо дарк намекунем ва мардуме ки аз кишварҳои арабӣ дидан карданд ва гумон мекунанд ки ҳатман либоси ба ном исломӣ бояд чунин бошад, ин ақидаи нодуруст аст. дар ҳама давру замонҳо тоҷикон ҳеҷ гоҳ пойбанди унсурҳои бегонаву бегонапарастӣ набуданд. тибқи таҳлили ҷомеашиносон ба раванди пуртаззоди 2 солаи охир дар самти рӯй овардани баъзеҳо, бахусус бонувони тоҷик ба фарҳанги бегона ва тақлиди бепоя ба тарзи либоспӯшии баъзе қавмҳо таъсири машинаҳои тарғиботии кишварҳои хориҷӣ ки муғризона амал мекунанд мебошад. тақлиди кӯркӯрона ё пайравӣ ба як амал агар дар он асоси динӣ мавҷуд набошад, дар истилоҳи шаръ хурофот номида мешавад. яъне хурофот ҳар он чизе ки дину шариат бар он амр накардааст ва дар асоси тахаюлот ё бофтаҳои мардумӣ ба вуҷуд омадааст, ин хурофот аст. вобаста ба анвоъ шакл ва матоъҳои ки бо он либосҳо барои занон омода мешавад дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон. пас пайравӣ кардани кӯркӯрона ба чунин шаклгирӣ, ба чунин муносибат ба пӯшиши занон, ин худ хурофот аст. либос ва либоспӯшӣ ҷузъи фарҳанги ҳар як миллат буда, шаҳрвандон онро бо мақсади ҳифзу ҳимояи бадан аз таъсири манфии муҳити атроф, инчунин ба хотири зебоипарастӣ ва муаррифии намуди зоҳирии хеш ба бар мекунанд. либос таъссуроту ҷаҳонбинии одамонро низ муайян намуда, мақому манзалати иҷтимоии ӯро равшан мегардонад. ин сатрҳо муқаддимаи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои духтарон ва занон дар ҷумҳурии тоҷикистон аст ки вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои марбута онро таҳия намудаанд. вобаста ба дастуру супоришҳо ва суханрониҳои дастуру раҳнамои пешвои муаззами миллат, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ҳам ду гурӯҳи кори аз ҳисоби яке аз ҳисоби олимони соҳа, дигар аз ҳисоби тарроҳон, коршиносон ва рассомон таъсис дод ва қаблан бояд қайд кард ки соли 2018 вазорати фарҳанги ҷумҳуристон дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои занону бонувон дар ҷумҳурии тоҷикистонро бароварда буд ва он як хеле дастурамали хубе ҳам буд ва дар заминаи ҳамон дастурамал дар такя ба манобеи таърихӣ, дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат, дар хулосаҳои коршиносон ва сабти нав ин дастурамал мукаммал гардид ва
аллакай таҳия гардид, баъд аз мувофиқа ба чоп супурда мешавад, ки дар ин ҷо анамун аз синни соли ки 6 сола 7 сола ба синни сол вобаста то синни соли 70-80 сола ба инобат гирифта шудааст ки дар чорабиниҳои расмӣ чӣ бошанд, дар чорабиниҳои таърихӣ, фарҳангӣ, сайру гашт, дар ҳама анамун маросимҳо муайян карда шудааст ки либосҳои тавсиявӣ дода шудааст ки чӣ гуна бошанд ва албатта такя ба арзишҳои фарҳангӣ миллӣ, арзишҳои миллӣ ин тавсияҳо дода шудааст. ин дастурамалро баъд аз таҳлили тӯлонӣ ва омӯзиши меъёрҳои либоспӯшии сокинони тамоми гӯшаҳои тоҷикистон бо инобати фарҳанги миллӣ ва риояи таъиноти мазҳабӣ таҳия ва пешниҳод карданд. тарзи либоспӯшӣ барои тамоми категория ва сину сол дар ҳамин дастурамал инъикос ёфтааст, яъне он тарзи либоспӯшӣ аз кӯдаки 7 сола то зани 70 соларо фарогир мебошад. риояи дастурамал бошад қарзу фарзи инсонии ҳар тоҷики худогоҳ буда, ҳадаф аз татбиқи он танҳо ва танҳо поку беолоиш нигоҳ доштани фарҳангу тамаддуни пурғановати миллӣ мебошад. ба андешаи мутахассисони соҳаи тандурустӣ баланд бардоштани фарҳанги тиббии мардум нисбат ба бемориҳои сироятии мавсимӣ амри зарурӣ буда, бояд ҳар нафар дар ин самт масъулият эҳсос кунад. махсусан ин шабурӯзҳо ки нисбатан гармии ҳаво ҳукмфармост, паҳншавӣ бо сурати бемориҳои мавсимии сироятӣ аз эҳтимол дур нест. бо истифода аз андешаи табибон, ҳамкорони мо дар ҳамин мавзӯъ шарҳе омода карданд ки ҳаминак манзури шумост. طبق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی در جهان زیاده از 1,200 نوع بیماری سیرایتی موجود است. هر سال در سراسر جهان 2 میلیارد نفر از بیماری‌های سیرایتی اذیت می‌کشند و 17 میلیون نفر آنها به مرگ می‌رسند. متخصصان ساحه طب سرچشمه اکثر بیماری‌های سیرایتی را رعایت نکردن گیگین شخصی می‌حسابند و تاکید می‌نمایند که در حیات خود هر روزه باید طلبات گیگینی را اجرا نمود، خصوصا در فصل تابستان که اوج بیماری‌های سیرایتی به چشم می‌رسد. با سلامتی خود خیلی احتیاطکار باید بود. فصل تابستان بسیار بیماری‌های موسمی یعنی که خروج می‌کنند. سبب‌های گرفتار شدن به این بیماری‌ها یعنی که محض این رعایت نکردن قاعده‌های یعنی که سانیتاری و گیگینی میباشد. اگر ما در کودکان گیریم، بسیار کودکان ما اگر شما اهمیت داده باشید، اون چیزی که مثلا به دست خودشون میارن، به دهان خودشون میبرن. یعنی که با دستانی ناشسته به دهان خود میبرن، یا اینکه مثلا اون همون سبزیجات میوه‌جاتی که آنها به دست میگیرن، آنها یعنی که ناشسته این محصولات رو استعمال میکنن و یا اینکه آبی ناجوشانیده شده آنها استعمال میکنن. این هم یکی از راه‌های یعنی که سیرایت یابی به حساب میرود. در آب‌های افلاس هم آبازی کردن این هم میتواند باعث سر زدن بیماری‌های سیرایتی شود. معمولترین نوع بیماری‌های سیرایتی در فصل گرم و درونروی میباشد. بنا به معلومات طبیبان سبب خروج بیماری درونروی یا خود بیماری‌های شدید روده اومده در اکثر وقت بر رعایت نکردن قاعده‌های عادی‌ترین گیگینی بستگی دارد. طبق تحلیل در بسیار موارد کودکان تا سن 5 ساله با بیماری‌های شدید روده اومده گرفتار می‌شوند، زیرا با نظرداشت کم مسئولیتی والدین کودکان در گرمای تابستان غذای نادرست استعمال نموده همزمان گیگینی شخصی را رعایت نمی‌کنند. بیماری‌های شدید معده روده بسیار یعنی که برای کودکان خردسال خطرناک میباشند، چون که مثلا کودک خردسال اگر هم قید کند و هم مثلا تست از علاقه غذای حاجت کند، این یعنی که به بی‌آبشوی بدن آورده رسوندنش ممکن است و این بی‌آبشوی بدن انسان این یک مثلا خطر برای حیات انسان شمرده می شود و در این حالت ها بینید برای پیشگیری نمودن چنین حالت ها یعنی که بینید دکتران یعنی که متخصصان چرا توصیه میدهند. مثلا ببینید در فصل گرما تابستان حتما باید که آبی جوشانیده شده استعمال کنیم، یا اینکه آن آب‌هایی که علاقه تیار هستن برای استفاده نمودن، یعنی که در من ببینید مغازه‌ها معلقه دیده میتوانیم یعنی که سرپوش دارن آنها، این هم برای یک کرته استعمال نمودن این رو یعنی که توصیه می‌کنم. حتما از انمون نوشابه‌هایی که مثلا در خونه شرایط خونه تیار میکنن از مثلا میوه‌جات‌های خودمان کار کرده شدگی مثلا میتونن که اون نوشابه‌های یعنی که مفید این هم از ویتامین اینها بوی هست این رو استعمال کنن، هم تشنگی رو میشکنن. پیشگیری بیماری‌های سیرایتی بیشتر به ترقیات خوجگی خلق، درجه نیکو احوال اهالی، خدمت‌رسانی طبی به شهروندان و صفت عام وابستگی دارد. در این مسیر برای پیشگیری بیماری‌های سیرایتی در برابر مسئولین ساحه اینچنین هر یک شهروند نیز با درک
آنکه سالمی ملت بایگری اساسی دولت است باید احساس مسئولیت نموده سهم ارزنده خود را در حفظ صحت خود و دیگران گذارد. سازندگی همچون رسالت اصلی ملت تمدن‌آفر تاجیک بوده در دوام استقلال دولتی اوج تازه می‌گیرد. در ناحیه رودکی جهت استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و برقرارسازی بیش از 369 انشاءات در نظر داشته شده است. تا امروز اکثر انشاءات تعییناتشان گوناگون بنیاد گردیده، در باقی مانده انشاءات کارهای سازندگی با مرام ادامه دارند. ساختمان راه دهه کشاورزی جماعت دهات زینب آباد ناحیه نیز یکی از بندهای تعریض شده بخشیده به این سنه بود که بعد از تجدید مورد استفاده قرار داده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص. همین راه که مسافه‌اش همگی 1.5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد در حیات همه‌روزه باشندگان محله کشاورزی ناحیه رودکی اهمیت بزرگ دارد، زیرا آن محله را به مرکز ناحیه می‌پیوندد. محله کشاورز در جماعت دهات زینب آباد ناحیه رودکی جایگیر بوده، دارای بیش از 6300 خواجگی یا 48000 اهالی میباشد. هم در فصل گرما و هم در فصل دی باشندگان این منطقه بنابر تعمیر طلب بودن راهی بین محله با مشکل‌های زیاد روبرو می‌شدند. اکنون بعد تصمیم اسفالت پوش کردن راه این مشکل‌ها برطرف شده، اینفراساختور در سمت راه و نقلیات مهیا گردید. با جلب ساکنان و شخصان سخاوتپیشه در مرحله اول 1 کیلومتر آن اسفالت پوش گردیده، در مرحله بعدی باقی مانده آن پورا تعمیر خواهد شد. همچنین در دوره کارهای سازندگی به مناسبت جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد درآمدگاه محله با طرز و اصول نوی معماری در نظر داشته شده است که همگی با جلب ساکنان و شخصان سخاوتپیشه محله روی دست گرفته خواهد شد. اقدام گرفتیم که در دهه کشاورزی جماعت زینب آباد زیاده از 1 کیلومتر اسفالت پوش کرده و 500 متر دیگرش رو ادامه دادنی هستیم و در جشن 35 سالگی این خیلی اقدام ها رو گرفته با دیگر محله ها هم ادامه دادنی هستیم و در این دهه کشاورز اقدام گرفتیم که با جلب مردم و بعضی از شخصان سخاوتپیشه و آدم‌هایی که حج رفتنی بودن و این سال آنها حج نرفتن و این مبلغ‌هایی که با حج رفتن بودن و در دهه خیر کردن و این 1 کیلومتر اسفالت پوش کردیم و نیت داریم که در دهه کشاورز در روزی که به دهه در آمدن می شود با طرز اصول‌های معاصر آن را نصب کردنی هستیم. راهی بنیاد گردیده 1 کیلومتر بوده، پهنایی آن موافق با استانداردهای راهسازی 4.5 متر را تشکیل می‌دهد. روند کارهای تعمیر زیر نظارت متخصصان ساحه راهداری بوده، تمام کارهای ساختمانی با جلب تکنیک‌های ساحوی انجام داده شد. قابل به ذکر خاص است که اهالی 48000 نفره محله کشاورز در پیروی از سیاست بنیادکارانه رهبریت دولت و حکومت کشور بابت آباد و زیبا گردانیدن یک گوشه دیار حصه گذارند. در این زمینه مردم سربلند این دهه در تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی حدود دهه، کشانیدن آب نوشاکی، تعمیر راه و پل‌ها نیز حصه مناسب دارند. در حقیقت همین راه پیشتر خیلی جزیر بود. اسفالت پیشتری نه همه چیز جزیر شده بود. خوازی من ایسر با بچه‌ها قطعی اسفالت کرده هستم و حرکت می‌کنیم که ان شاءالله ایسا شود. با 500 متر دیگه هستم با ان شاءالله اسفالت می‌کنیم مونده بشه. و جایی که حج می‌رفتن که حج نرفتن همین سومیشه دامچه دادن که همین را اسفالت کنیم، در حقیقت این هم صدقه جاریه حساب میشه. قابل به ذکر است که چنین کارهای آبادانی و سازندگی در همه شهرک و دهات ناحیه رودکی ادامه دارد، از جمله به خاطر سزاوار استقبال نمودن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی مملکت بنیاد بیش از 369 انشاءات در نظر داشته شده است که کارهای سازندگی در این سمت با مرام ادامه دارند. با مقصد عملی نمودن هدف چهارم استراتژی مملکت صنعتی کنونی با سرعت در شهر و نویه‌ها کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی ساخته به استفاده داده می‌شوند. کارخانه‌های موجوده باشند با وارد نمودن تکنولوژی‌های نو استحصال محصولات صنعتی را زیاد نموده جای‌های نوی کاری برای شهروندان مهیا می‌سازند. کارگاه و کارخانه‌های استحصال نمک در ناحیه میر سعید علی حمدانی در نزد کانی نمک خواجه مومین فعالیت می‌کنند و همه روزه مقدار ضروری محصولات استحصال می‌نمایند. از فعالیت این کارخانه‌ها همکارانمان شیرین جان سفرزاده و سیف‌الدین اسماعیلوف گزارش می‌دهند.
кони намаки хуҷамумин дар байни ноҳияҳои восеъ ва ҳамадонӣ ҷойгир шудааст ва аз ду паҳлӯи кон коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёд гардиданд. Ин коргоҳу корхонаҳо дар назди кони намак ҳавзҳои махсус омода намуда дар фасли тобистон ашёи хомро тариқи буғкунӣ ҷамъоварӣ менамоянд. яъне аз чашмаҳое ки аз кони намак ҷорӣ мешаванд дар ин ҳавзҳо такшин карда намаки ошӣ ва техникӣ истеҳсол менамоянд. коргоҳу корхонаҳои ноҳияи ҳамадонӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти меҳнатобод ҷойгир шуданд ва беш аз 100 нафар сокинонро бо ҷойкори доимӣ ва мавсимӣ таъмин намуданд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мо зиёда аз 10 коргоҳ корхонаи саноатӣ мавҷуд мебошад ки аз он 10 коргоҳаш ба банду басти намаки ошӣ истеҳсол намаки ошӣ техникӣ машғул мебошад ва тибқи нақшаи вазимаи худ истеҳсоли намак дурнамои истеҳсоли намаки худ пурра иҷро намуда ва дар асоси талаботҳои бозор ва мардум ҳамин намак истеҳсол кардаи худашонро банду баст карда ба фурӯш мебаронанд. роҳбарони коргоҳу корхонаҳо мақсад доранд ки таҷҳизотҳои нави замонавӣ ворид намуда барои хушсифат намудани маҳсулот ва банду баст кардан бар бозорҳои ҳудуди ҷумҳурӣ ва содирот намудани давлатҳои ҳамсоя кӯшишу ғайрат карда истоданд. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди намакдон 3 навъи намак судашуда, намаки ошӣ ва намаки техникӣ истеҳсол менамояд. дар ин корхона занону духтарони деҳот ба борҷомакунӣ машғул мебошанд. корхона тамғаи истеҳсолии худро дошта дар бозору марказҳои савдои кишвар маҳсулоташро ба савдо мебарорад. дар таги кони намак 10 гектар замин дорем. дар уҷа коркарди ашёи хома барои мондагием ва ба техникаҳо ба заводам меорем. соли 2021 ба маблағи то сохтмонаш 500 000 сомон да завода таҷҳизот овардем. кора барои мондагием 16 коргар дорем. мақсад дорем ки аз хориҷи кишвар технологияи нав ба маблағи 800 000 сомон шаҳрномаҳои шидагӣ бояд ворид намоем ва коркарди ашёамро хубтар гардонда ба хориҷа содирот кунем. ҳамарӯза дар мавсими корӣ аз корхонаи намакдон садҳо бастаи намаки хушсифат пешниҳоди харидорон гардонида мешавад. дар корхона ба сифати маҳсулот диққати ҷиддӣ медиҳанд. корхонаи дигари истеҳсолӣ ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди алоқа ба шумор меравад ки давоми беш аз 20 сол мешавад ба истеҳсоли намак машғул аст. бо мақсади беҳтар намудани сифати маҳсулот ва рақобатпазир дар бозор раҳбарияти корхона таҷҳизоти муосир ворид намуданд ва минбаъд коркарди намак тавассути он анҷом дода мешавад. ҷамъияти дораш маҳсулоташ маҳдуди алоқа аз соли 2003 кору фаъолият карда истодааст. 1.5 гектар замин дар мақсад истихроҷ мекунад намаки ошира технологияи нави замонавӣ овардагӣ дар оянда айда бо хуб беҳтар шуда нав ва кардагим шаҳрнома шидагӣ бояд ворид кунем. маҳсулоти корхонаи мо ба талаботи бозори имрӯза ҷавобгӯ мебошад. маҳсулот вобаста ба талаботи харидорон дар борҷомаҳои 500-600 грамма ва 1 килогӣ бандубаст карда мешаванд. нархи он нисбати намаки аз хориҷ воридшаванда 3 баробар арзон аст. бандубасти маҳсулот бошад тариқи дастӣ анҷом дода мешавад ва дар ин кор занону духтарони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида бо маоши хуб таъминанд. мо давоми 5 сол инҷа кор мекунем. аввали кор барои мо сахт буд ва оҳиста оҳиста сол то сол кор кардем. 14-15 духтарак ва занон кор мекунанд инҷа. сари маҳалла мо маошро намегирем. имсол бо сабаби боронгариҳои зиёд дар фасли баҳор ва оғози тобистон маъракаи истеҳсоли ашёи хом беш аз 1 моҳ нисбати солҳои пеш қафо мондааст ва роҳбарони корхонаҳо кӯшиш доранд то охири тобистон миқдори зарурии ашёи хомро захира намоянд то корхонаҳо мунтазам фаъолияти хешро идома диҳанд. санаи 17 апрели соли равон ҳамкорони минтақавии мо аз фаъолияти чанд муассисаи таълимии ноҳияи хуросони вилояти хатлон гузориш омода намуданд ки дар он мавҷуд будани камбудиҳои гуногун инъикос гардида буд. масъулин то ин муддат аз пайи бартараф сохтани ин нуқсонҳо гардида як қатор корҳоро анҷом доданд. ҳамкоронамон Шаълои Аҳмадхон ва Фирӯзҷон Қурбонов вобаста ба ин мавзӯъ аз ноҳияи хуросони вилояти хатлон шарҳи бештар доранд.
3 ماه قبل معاهل ایجادی تکنیکی فیلیال مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه در ولایت ختلان از وضع ناگواری برخی از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه خراسان دیدن کرده گزارش تحلیلی آماده و پخش نموده بودیم. ضمن چاراندیشی‌های محصلین تا این مدت مشکلات‌های جای داشته حل خود را تا اندازه پیدا نمود. از جمله مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 9 و 11 جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان که یک قسمت بناهای آن در حالت صدموی قرار داشت و نارسایی‌های کتاب‌های نوی تعلیمی به مشاهده می‌رسید. با کمک و دستگیری‌های مقامات داخلدار این مشکلی‌ها کمی هم باشد برطرف کرده شد. مؤسسه تعلیمی رقم 9 هرچند از نوسازی نگردیده باشد هم اما رهبریت مؤسسه از سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری و امکانات فراهم بوده استفاده نموده صنفخانه‌ها را رنگ‌وبار و با میز و کرسی‌های زمانوی مجهز گردانیدند. بعد از برنامه تحلیلی که از طرف شبکه تلویزیونی سفینه گزارش کرده شد، ما با دستگیری مقام اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان یک قطار کارها را به انجام رساندیم. از آن جمله تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی برای سال خوانشی نو و میز و کرسی ها تامین کردیم. از آن جمله با 400 جفت میز و کرسی برای خواننده ها و 500 میز فقط برای آموزگاری. نارسایی کابینت فنی در یک چند مؤسسه بود. ما با دستگیری مقام اجرایی حکومت دولتی و وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان با کابینت ها مجهز گردانیدیم. از آن جمله کابینت شیمیا، بیولوژیا، کابینت متماتیکا، فیزیکا، آمادگی ابتدایی حربی. در مؤسسه تعلیمی رقم 13 مؤسسه لینگوفونی زبان روسی تامین نمودیم. مؤسسه‌ای که گفتم مؤسسه تعلیمی رقم 2 مکتب 46 با کامپیوتر رو تامین کردیم که این با سطح صفتی خواننده البته تاثیری مثبت میرسونه. ما تا امروز ما یک تا کابینت متماتیک تشکیل کردیم، کابینت شیمیا مواد شد اوید لابراتوری آوردیم، 48 جای نشست میز کرسی نو آوردیم. نقشه داریم کابینت بیولوژی تشکیل کنیم، کابینت فیزیک تشکیل کنیم. در حقیقت در مؤسسه تعلیمی ناحیه خراسان که از سالهای پیشین ساخته شده است، لایحه‌ها هم با مقام اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان هم با وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان پیشنهاد شده است. در سالهای نزدیک مؤسسه نوی تعلیمی ساخته و استفاده می‌دهند. این حال ما مؤسسه را با تعمیر کپیتالی فرا گرفتیم. بعد از گزارش تحلیلی که از طریق تلویزیون سفینه پخش گردید، کمبودی‌ها زیاد بود. با ما از طرف وزارت معارف 38,000 نسخه کتاب دسترس شد و 16,000 نارسایی داریم که این هم با نزدیکی با ما دسترس میشه. نارسایی کتاب‌های بودند که فن الگبرا، متماتیک، سرود، موسیقی، آنها رو ما برطرف کردیم، تقسیمات کردیم. مکتب‌ها همشون با پورگی دسترس کردند. حالا هم تقسیمات دوام دارد. آن کتاب‌هایی که در دست خوانندگان بودند فرسوده، ما آنها رو جمع‌آوری کرده ایستاده‌ایم. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 نیز وضع چنین بود. با اطلاع کتابداری نزد مؤسسوی حالت خیلی تغییر یافته. الکی رفای کتابخانه پر از کتاب‌های تازه نشر فنی میباشد و همزمان در دوره سال خوانشی 2023-2024 خوانندگان صنف‌های 3-4 که قبلا از کتاب‌های فرسوده شده که قابل استفاده بری نیست درس میگذاشتند و صنف‌های بالایی از نارسایی کتاب‌های فن‌های دقیق و ادبیات تاجیک تنقیسی میکشیدند. خوشبختانه امروز خزینه کتابی کتابخانه پر از ادبیات‌های ضروری برای خوانندگان گردیده است. مؤسسه ما اصلا در سال خوانشی 2023-24 از سبب نبودن کتاب‌های درسی تنقیسی میکشید. بعد دیده بر آمدن شمایان ما کوشش کردیم که همین کمبودی را برطرف کنیم. بعد کتاب‌های فرسوده بودن را ما از بین بردیم. حوزه مکتب 85% زیاد با کتاب‌های نوی تعلیمی تامین است. اساساً کتاب‌های شیمیا و الگبرا و فیزیکا کتاب‌های دقیق برای همین تامین است. ما 1455 خواننده داریم. در آینده کوشش میکنیم تا سال خوانشی 2024-25 100% همین کیرا برطرف کنیم. با کتاب و با همه لوازمات درکاری خوانندگان را تامین کنیم.
лозим ба зикри хос аст ки яке аз омилҳои муҳими рушди сифати таҳсилот ба хонандагон ин дастрас будани китобҳои дарсӣ ва дигар маводи таълимӣ ба стандартҳои ҷаҳонии таълим мувофиқ мебошад. Инро масъулини шуъбаи маорифи ноҳия дарк карда барои баланд бардоштану дар сатҳи хуб қарор додани сатҳи таълим талошҳои зиёд ба харҷ дода истоданд. Ба иттилои додашуда то оғози соли нави хониши 2024-2025 дар назар аст ки қисмати дигари китобҳои фанӣ ва лавозимотҳои дарсӣ барои насб кардан дар кабинетҳои фанӣ ворид гардида соли нави хонишро бо як дастоварди хуби меҳнатӣ пешвоз хоҳанд гирифт. дар арафаи ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ёдгории асри миёнагии тарихи халқи тоҷик қалъаи ҳулбуг корҳои деворбандии атрофи қалъа бунёди гулгашти майдони саҳни ҳавлии он ба анҷом расида роҳравҳо сафолакпӯш гардиданд. Хоҷа Назириев дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар дорад. дар шафати майдони осорхонаи тарихи ҳулбуг ин гулҳо ки ҳазорсола боз инҷо худрӯй мерӯиданд аз тухми онҳо аст. саҳни майдони осорхона ва қалъаро бо таровати зебоияш сабзу хурам гардонида диққати меҳмононро ҷалб менамояд. осорхонаи тарихи ҳулбуг нигораҳое ки аз қалъаи ҳулбуг бостоншиносон пайдо намуданд ҳамин ҷо гирд оварда шуда ба маърази тамошо гузошта шуданд. дар баробари он ки ҳамарӯза даҳҳо сайёҳону меҳмонон аз осорхона дидан менамоянд, мисли ин одамон сокинони маҳаллӣ ҳам тез-тез ба ин ҷо меоянд. аз саҳифаҳои тарихи пурғановати халқи тоҷик баҳравар гардида бо гузаштагони худ ифтихор мекунанд. мо имрӯз меҳмоно ки дар хона буданд аз шаҳри бохтар ҳаракат карданд ки моро баъд ҳаме осорхонаи ҳами ҳулбугро нишон бидем. хай имрӯз омада ина хати ҳамроҳи ҷавонон бо ҳамаи чизе гузашта шинос кардем. бо бародарҳо хати шиносмон карданд, аз гузаштаҳо бохабар шуданд ҷавонон. бисёр мо фахр мекунем ки дар ҳами деҳаи ҳулбуг таваллуд шудем ва ҳар дафъа омада ёд мекунем ҳамеша. рӯбарӯи осорхонаи ҳулбуг дар шафати инқитаи шоҳрои душанбекулоб дар деҳаи меҳробод ноҳияи восеъ ин қалъа қасри шоҳони ҳулбуг маркази маъмурии хатлони давраи асри миёнагӣ аст. дар даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон бо тармиму барқарорсозии вайронаҳои он қалъа симои тарихиашро гирифта макони сайру сайёҳати сайёҳону меҳмонони дохилӣ ва хориҷӣ гаштааст. дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ имсол корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот идома ёфта атрофи қалъа девор гирифта шуда саҳни ҳавлии он бо шиноиндани гулу гулбутаҳо ва фоввораҳо гулгашт гаштааст. чунин манзараҳои диққатҷалбкунанда ба ҳусну шаҳомати қалъаи ҳулбуг зебоии тоза бахшидааст. абдулло хоҷаев бостоншинос директори мамнӯгои тарихи ҳулбуг ба рафти корҳои сохтмонӣ назорат мебарад. дар саҳни ҳавлии он ин иншоотҳои хурд мағозаҳои армуғонӣ ҳастанд. баъди мавриди истифода қарор гирифтани ин дуконҳо сайёҳону меҳмонон аз ҳамин ҷо барои хотира армуғонҳои миллиро ки онҳо маҳсули меҳнати дастии ҳунармандони халқи тоҷик ҳастанд дастрас карда метавонанд. дар нақша гирифта шудааст ки бо ҳамаи он ҳунармандоне ки дар тамоми тоҷикистон зиндагӣ фаъолият мекунанд, аз водии ҳисор, аз бадахшон, аз суғд, он ҳунармандон ки ба истеҳсоли масолеҳи миллӣ имрӯз самти фаъолият доранд, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, бо онҳо аллакай мо дар тамосем, шартнома дорем ва дар асоси ҳамин шартномаи тарафайн дар ин дуконҳо он масъулие ки ин ҳунармандон дар тамоми қиёси вилояти хатлон, водии ҳисор, суғд ва бадахшон ба ин ҷо дастрас мешавад. дар баробари корҳои сохтмонӣ, таъмиру тармими қалъа ин ҷо ковишҳои бостоншиносон идома доранд. ин ҳуҷраҳое ки ба наздикӣ ёфт шуда кушода шуданд, яке аз даромадгоҳҳо ба қалъа ба наздикӣ кушода шуда тадқиқи он идома доранд. қасри шоҳони ҳулбуг масоҳати 4 гектару 30 сотиқро дар бар гирифта, дар дигар қисматҳои он корҳои сохтмонӣ то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон идома меёбанд. бинандагони гиромӣ, ин буд муҳимтарин хабару воқеиёти 7 рӯзи гузашта ки мо онро тавассути барномаи иттилоотии таҳлилии ҷанбасти ҳафта манзуратон намудем. барои ҳафтаи оянда ба шумо барору комёбӣ таманну дорем. хайр то барномаҳои дигар.